više od 50% glasova gde je Srpska napredna stranka dobila u gradu je 9. Recimo Hisar od 11,9, Moša Pjade gde ja živim od 11,8, Marko Crni od 11,8, Južnomravski brigada od 11 članova 7, Dubočica od 11,7, Veternica Milente Popović, Stojan Ljubić, Rade Žunić od 11,6, što znači da apsolutno u tih 9 gradskih mesnih zajednica samostalno formiramo savet bez učešća bilo kog koalicionog partnera. U sledeće smo dobili najveći broj glasova. Kao što vam rekao, u svim gradskim smo dobili ubedljivo najveći broj glasova. Morava, Veljko Vlaković, Centar i Kosta Stamenković, od 11 članova, u Moravi Veljko Vlaković Centar imao 5, a u Kosta Stamenkoviću 11,4, što znači da je samo potreban još jedan mandat drugih koalicionih partnera, odnosno 2 kad je u pitanju Kosta Stamenković, da bi tu formirali, znači, Savet mesnih zajednica. Bobište 7 mandata od 11, Bratmilovce 6 mandata od 9, Sinkovce 6 mandata od 9. U Ančiki imao najviše glasova, 5 mandata od 11. U Brestovcu, znači gde imamo više od 50% i gde samostalno možemo da formiramo opet savet, Brestovac od 9 mandata 8. Grdelica Varoš od 11 mandata 8 i Predene gde su se hvalili da su nepobedivi od 9 mandata 5 Srpska napredna stranka. U Vuči takođe od 11 mandata 5, ali ne možemo samostalno, potrebno je znači još jedan mandat da bi samostalno formirali. U takozvanim ruralnim sredinama više od 50% članova savjeta mesnih zajednica je u 55 mesnih zajednica, gde samostalno možemo da formiramo savet. Najviše glasova u 14 mesnih zajednica. Mesne zajednice gde nam je potrebno samo još jedan član, a da nije iz Srpske napredne stranke, ima ih 13. Danas sam zvanično od načelnika gradske uprave za opšte poslove zatražio odgovornost za nastalu nepodudarnost jedinstvenog biračkog spiska sa spiskovima po biračkim mestima. Ja ovde imam spisak od 967 članova naše zajednice koji su ranije bili na spisku, nisu mogli da glasaju sada. Pa ću vam dati neke podatke. U Brestovcu 155. I verovali ili ne, uglavnom simpatizeri Srpske napredne stranke. Jer ih taksativno imam po imenu i prezimenu. Ako vam kažem da u Grdelici nosioc naše liste, uvaženi ginekolog, koji je prvi na listi nosioc liste bio, nije mogao da glasa, a najmanje 30 godina radi kao ginekolog i sve vreme živi u Grdelici, onda očigledno postoje problemi. Ako vam dodam do Grdelici Varoš 55, Gornje Stopanje 181, Donje Stopanje 71, u Leskovcu 117, Predene Varoš 73, 967.